Bangaphezulu kwama350 abantu ababhubhako kezinye zendawo zaKwaZulu-Natal neGauteng ngoVelabahlinze ngomnyaka ophelileko. Ubalelwa ku50 billion yamarand umonakalo wenzeke emabhizinisini nakenye impahla. Umguruguru lo wenzeka ngemva kokubotshwa kwakamengameli walokho uJacob Zuma ngemva kokubhalelwa kuvela phambi kwekomishini ebeyiphenya malungana nokuthunjwa kwelawulo lombuso. Ngemva kwalokho ukuguruzela imphathimandla zakho mbabezabopha abantu abali-19 abasolwa ngokubasela umguruguru. Solo kwalokho ke ama-Hawks beyasola phenya buthelela nobufakazi malungana nababaseli bomguruguru wangoVelabahlinze. Ngelesine nangelesihlanu ama-Hawks athoma ijima elikhulu lokubopha abantu abasolwa ngokubasela umguruguru ababasebenzisa inkundla zokuthintana ukuphehla umguruguru. Bama-85 sele bagoliwe, abanye babo baholi be-ANC besiphande. Laba abasolwa abama-22 abanikelwe ibheyili ye-R3,000 munye wabo ukhonjwe ngomuno kanti omunye bekafuna ama-Hawks ubhubhe ngomnyaka ophelileko. Abanye abasolwa abama-62 abaseleko lindelwe ukuthi bavele ekhotho iveke ezako.